Okera ni kienda gukiria urimi na kugwatira murimi maturene arimi kuma Ruiri rwa Rera Buri bambirite gikundi kimwe kia arimi bau jakio Ruiri rwa Rera Farmers Association SACCO ibaugite bambirite gikundi kia urimi ni onto iba kumenya ukienda kugunika na mbeta kuma thirikari county kana thirikari nene no mwakaja murimi withirwe urichiandikithite na gikundi na ndini borete arimi nturene gukuma ikundi nene kienda bakagunika. Arimi bao kumantere mwanya wandini ya Ruiri rwa Rera Buri na bareba yitemo na kuthithia kundi kimwe kia mwanya ntere iji ya Ruiri rwa Rera Farmers Association SACCO ibatiri mene ntere ine kiendo shokaniria kanywa kireboko ne ukiria muremi wa mone kundi maturene ntere iji abo joya ngabe yi sana ndugwe na arua ndo bwa muchebona jo mwega jo atwa jo anu general meeting ya arimi betu kana ya SACCO holders shareholders betu paria twethwa twinabo kubera ibwega sana tugutha twina muchebona jo mwega tugomba gutha tukiaria mantu ja maingi yegie gukuria SACCO yetu na ribi atukaria abo bagwitikaria na kajwa kamwe thati bakuria SACCO yetu bagwitikariria thati babikaria na bagwitikariria na bagwatanira thati SACCO ikomba kwithwa igita kuraja na ikio giatuma tugutha twina kwirwo ukugicana ngicho gathi sana no tubwa anene betu para bethite ba to support ndi challenge ya Ruiri rwa Rera SACCO kugwirwa muno igwita member ora bakumirite babaingi ndigwe ngwirite sana anda nkwenda kumenyithia bara batejire twina SACCO Ruiri rwa Rera ilio atuka dinano general meeting ya Ruiri rwa Rera Farmers SACCO SACCO ira twambiririe kuma last year twambiria kumobilize arimi twabareta amwe kenda bomba kwithira besi for bagitonya ndene SACCO kenda bomba kwithira besi mbeca pa save mbeca bakomba kwithira ibakoromba loan na interest yendiguru 1% per month na 12% per annum. Wirigiro bwarimi bonene burunte ikumakire ikundiki na arimi batwire ukiene ito kwikumeria SACCO yetu ya Ruiri rwa Rera Farmers SACCO na toigwa twina kugwirwo gukunene muno no ntwirinja na igatutethia ana betu bakomba kwendelea bwega no tuketa tukaruma mbeca cietu tukacokia na skuru biashara cietu ciagwa tukaigwa tugeta tukaruma mbeca cietu ndene SACCO yetu tukongera biashara cietu kana twa biashara cietu cigeta na mbere kwa u batu twina kugurwa muno ntukuya narua na mushemano rwa tugwiti ni atongeria betu tutwa ndene ya Ruiri rwa Rera wand tukuigwa twagwirwa sana na taoni omwe kwigwa ndagwirwa sana no ntuinkwenda kugura ng'ombe eria na nkamigura na mbeca igu cia SACCO kinya gethwa ni 200 kana ndethwa ni 100 nkamigura na inkumenya tukendelea bwega na tugeta na mbere tugifaindika bwega bunka uria komeria na riu ni kenda murimi atethuka burabo batirito matureni bauritiano ibangi ontere yo ciatira ukuma ikundi na ni kenda bagaguneka burabo batirito na kigina kia thirikari inkoromba arimi betu bombe kwithira betu nyandene Ruiri rwa Rera Farmers SACCO no nto mirandi on thirikari ya agriculture department ya agriculture ikejaira through SACCO eje na kwina mirandi ingi ira twinayo twina kinya murandi juria governor ejanire mbesa jwa ERRP kana jwa locust na baraba erwe mbesa bonde babatukithira be ndene SACCO ndukuria bara batira member nikenda bakomba kuja ukuria gikundi kigietu gia SACCO ya Ruiri rwa Rera wand kenda gikomba ukura nkuruki na kithirwa kiri na antu babaingi nkuruki kinya milioni 1 kana milioni 2 ituija aturi ba Ruiri rwa Rera ni arimi ba ng'ombe ba mburi baimera biria turijaga na iba baingi nkurukia bau na ndeto nyake komba kinya magangiri kinya ngiri 5 no utukethora twina inya borrowing and savings weru weekend kuma Buri mbita wake uvi kimathi.